Bismillahi ala Muhammad barakat rahmat insyaallah niat hairi ma'ruh khususan abdikal fakiran asya'naka ma'ruh khususan larismuhum biridallahu ma'asalamatan fi din wa dunya al-akhirat ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa birahmatika marhamina ya Allah ya karim ya Allah talahin kuraigal kadir matalani hilmi ya Allah ya karim Muhammad mentola imuni mengutati mengifah ya maula al-muqawlan wal-muqawaman wal-muqawlan wal-muqawlan ya Allah ya karim ya Allah ta'ala pula yurmatun la balam sibat batam skol warga bagi matu akal wa pikiran potai talmai man ya Allah wa pula tolong maturjiko sal mulahu ya Allah ya karim ya Allah ta'ala putih talman mul barakati rahmati sehat juria salamatan fi din wa dunya wal akhirat ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kami sekeluarga melaksanakan doa arwah. Di daerah Gorontalo, doa arwah dikatakan juga sebagai arwah. Arwah adalah doa bersama yang dilaksanakan oleh keluarga untuk mengingat leluhur dan juga mendoakan leluhur keluarga yang sudah meninggal, baik itu dari pelaksanaan 3 hari, 5 hari, 7, 20, 40 hari, 100 hari, 200 hari, 300 hari, dan selanjutnya. Dan kebetulan untuk saat ini adalah yang kami lakukan untuk doa arwah yang ke 300 hari. Doa arwah ini bentuk keluarga dan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo. Sebagian masyarakat Gorontalo dilakukan untuk bentuk doa kepada leluhur yang dipandu oleh seorang tokoh agama atau imam setempat dan dihadiri oleh sebagian besar keluarga dan juga tetangga. Untuk itu kita ikuti bersama bagaimana tradisi turun-temurun yang ada di Gorontalo, yakni mengarwah atau doa arwah. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke. Bismillahi ala Muhammad barakat rahmat insyaallah niat hairi ma'ruh khususan abdikal fakiran asya'naka ma'ruh khususan larismuhum biridallahu ma'asalamatan fi din wa dunya al-akhirat ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa birahmatika marhamina ya Allah ya karim ya Allah talahin kuraigal kadir matalani hilmi ya Allah ya karim Muhammad mentola imuni mengutati mengifah ya maula al-muqawlan wal-muqawaman wal-muqawlan wal-muqawlan hilmi ya Allah ya karim ya Allah ta'ala pula yurmatun la balam sibat batam skol warga bagi matu akal wa pikiran potai talmai man ya Allah wa pula tolong maturjiko sal mulahu ya Allah ya karim ya Allah ta'ala putih talman mul barakati
rahmati sehat juriya salamatan fi dunya wal akhirati arhamar rahimin. Mata Allah Ta'ala musibah salamati, mata Allah Ta'ala penyakit wa sihati. Wandai jini Allah Ta'ala yamatu mulayat muskul wargan mulil wilmi Allah ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله ملة إسماعيل غفرانك يا الله يا كريم بنت الله تعالى المرحومة خصوصا اسماء ibu Salimah binti Umar summa khususan ismu Bapak Harun bin Dago summa khususan ismu rohmu minannat muslimin al muslimat abdika bakiran nasyana kamar khususan ismu abdi ma puhilat Allah Ta'ala abdu wal matun marusan mutun harati Allah bagi makubur nuskul warga putang karena makubur nuskul warga bagi mataran mulai Allah wa petambatan matunya Allah ya karim Kuma pihilat Allah telah pihilal masih kisah mutunar ya Allah wa petambatan masurga maynatul jannah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa juratin al-muslimin al-muslimat wal mu'minina minatu susan ila ismu Ibu Salimah binti Umar summa susan ila isma Harun bin Dagu summa susan ila ismu Abdika Yufakir wa ila wani salamatan fi dunya wal akhirah sallillaha lahumul al-Fatihah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi man jannati yasfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi la ya'uduhu ma huwal aliyyul azim. La ikraha fi dini katabayan rusdu minal ghafafur bitagutun min billahi fakaritam sakbir wat musko lan bisa malaha wallahu samil alim. Allahu walladina amanu yukhrijum minal zulmati ilan nur walladina kafaru awliyahum tagutun lahum minan nur la zulma ulaika ashabun narum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la maktasabat
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم على البيت النبوي المجيد إنما يريد الله بكم رجس على البيت إليكم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة سلم ركعتك نور هدى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلمات كل ما ذكرك ذاكرون وغفر ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلوات سلم ركعتك شمسين وسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلمات كل ما ذكرك ذاكرون وغفر ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلوات سلم ركعتك بدر الدجى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلمات كل ما ذكرك ذاكرون وغفر ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سلفنا سيد رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذا الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله محمد بعد يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kalimatul haqqi la ilaha wa la ilaha illa insyaallah ta'ala rahmatika ya arhamar rahimin ghufranaka Allah wa ilaika al-masir wa salatan lillahi wa salli wa barik wa la tabil kabri wa fitnatihi ila yaumil qiyamah ba'da rabbika rabbil salamun mursalin walhamdulillahi ala kulli wa rahmatan insyaallah. Bapak Ibu dan teman-teman, di acara tradisi Mongarua ini itu dibagi dua sesi, yakni yang pertama adalah tahlilan dan yang kedua adalah berdoa bersama untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga almarhum atau almarhumah keluarga kita yang sudah mendahului kita akan mendapat tempat yang layak di sisinya.
Untuk itu kita ikuti bersama prosesi doa atau mamodua yang dipandu langsung oleh Imam. Radhiyallahu radwan nukun wal wala subhanahu wa la sunna sayna bakat rasulillah wa sahabat rasulillah wa kerabat rasulillah sallallahu alaihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di prosesi akhir, setelah kita semua melaksanakan tahlilan dan doa, terakhir keluarga memberikan sedekah atau mopo sadaka dari Imam Talo Ngarua. Allah